Akarere ka Bugesera aho abaturage baganiraga n'abayobozi batandukanye b'inzego z'ibanze, iz'imidugudu, iz'akagari ndetse n'iz'akarere. Aba bayobozi baganiraga ku mibereho myiza y'abaturage ireba ndetse ishishikarizwa n'uko abaturage batera imbere. Aba bayobozi basanga 800 bose bari bateranye kuva ku rwego rw'akarere kumanuka bitabiriwe, ni ukuvuga ngo ab'imidugudu, ni ukuvuga ngo nimba akarere kose kagizwe na ba mudugudu bangahe, kagizwe n'abagitifu bangahe, ba mutwarasibo bangahe, kuvuga ngo baba ari benshi, niyo mpamvu bose bateranyije hamwe bahita baba 800. Aba bayobozi rero nabo mu karere ka Bugesera, ubwo ni ukuvuga ngo nta bindi bintu byinshi mwirirwa mutubaza. Iyi nama yigaga ku buzima bw'abaturage kandi wigaga uburyo bayoboramo abaturage, imiyoborere y'abaturage. Abaturage ngo ntago bashobotse, ariko ngo kuyobora abaturage biba bisaba ngo kugenda gake, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'akagari ka Bugesera. Yavuze yuko abaturage bo mu kagari kabo bakomeje kwitwara neza, ariko ikintu kimwe barimo bitabira bavuga ngo bari gukora uno muhanda ugana Sake, ndetse ugana Sake, uno muhanda wa Sake murawubona, niyo mpamvu ngo bafite intsinzi. Akarere ka Bugesera rero nanone umukuru w'akarere nawe yavuze yuko ingengo y'imari y'igihugu ikomeje gukora akazi kayo ikwiriye. Ingengo y'imari bayikoresha neza, ntago bajya basesagura, ni ukuvuga ngo nta kibazo kijya gituruka mwa kano karere kubera yuko babasha kubyikemurira ubufatanye n'abaturage. Barimo baserebura intsinzi k'uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru turi gusoma hano cya Kigali Today. Nk'uko mubibona mwese, umuntu ugize ikibazo kwa hano makuru watumenyesha cyangwa ukatwandikira ku nkoranyambaga zacu zitandukanye. Kuri YouTube twitwa Kidasamura, ndetse Facebook naho twitwa Kidasamura, ndetse TikTok nabwo twitwa n'Imana Emmanuel. Ugize ikibazo kwa hano makuru watwandikira ku muyoboro wa WhatsApp 0788020885. Nk'uko akarere ka Bugesera katangaje, iyi nama bahuriyemo n'abayobozi batandukanye biga ku mibereho myiza y'abaturage. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho, nitwa n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura. Muhawe ikaze, ariko nkubwire ngo nimba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Amakuru, ibiganiro tubagezaho mujye mubibona gatanu kuri kagenzi kako. Muhawe ikaze kwa hano makuru, mureke twitangirire. Akarere ka Bugesera katangaje ko hamwe n'abaturage ndetse n'abayobozi batoya, abagitifu, ab'imidugudu, ab'isibo ndetse na ba mutekano n'abandi bagiye batandukanye bateranye k'uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, biga ku nama ndetse ku ngingo y'abaturage bakomeje kwitwara neza mwa kano kagari n'abakomeje kwitwara nabi. Abaturage basanga 5,000 barafunzwe mu karere ka Bugesera, abandi basanga 10,000 bitwaye neza. Bivugwa yuko bagomba guhabwa igihembo cy'umuturage witwaye neza mu Rwanda. Nk'uko umuyobozi w'akarere ka Bugesera yavuze ngo hamwe n'abayobozi batonya twifashishije ingengo y'igihugu, bije y'igihugu cyangwa bije y'akarere kacu, tubasha kwiyubakira imihanda, kandi ikindi bije y'akarere kacu iraduhagije, nta yindi mpunga tuba dukeneye kujya gufata hanze. Ukuvuga ngo uyu muyobozi yakomeza avuga ngo hamwe n'abayobozi b'imidugudu rwose ntacyo batageraho. Cyane cyane ibintu bikunze kugarukaho, umuyobozi akavuga gutyo, mu gice kimwe akongera akaza akatwitabaza nk'abaturage ngo dutange make make kugira ngo dusane imihanda. Nk'uko muri kubona uno muhanda wa Bugesera uhuza Bugesera na Sake uri gukorwa, nicyo kintu yabashije gutangaza. Aravuga ngo murebe uno muhanda uhuza Bugesera na Sake, niho muhita mwumvaho bije yacu ikomereye. Ayo ni amakuru nabagezagaho mu karere ka Bugesera. Reka twigarukire mu mujyi wa Kigali. Kwica ni ibintu by'ingenzi. Ingengo y'imari y'umwaka wa 2025 kugeza 2026 ishobora kuzibandwaho. Ese habayeho kuganira n'abaturage?
mbere y'uko ingengo y'imari nshya itangazwa. Ni ibi